قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ጥሩ ጓደኛን ስለመምረጥ ነው ጥሩ ጓደኛን መምረጥ ለህይወታችን አስፈላጊ ነው ኢልሙናማ ጅሩ ዱንያ ከነከሰ ወይ ተጅራቱ ዋለማን ኡመመ ቶኮ ዋን ፍለቹ ደንደው ቶኮሞ ዋን ፍለቹ ሂንደንደን ሂሪያን ጋሪን ጋዲሰ የሮ አዱቲ አዱ ከሰ ነምኒ አዱ ወይ ተትባየቴ ጀው ጋዲሰ በርባድ አመለ ነምኒ አትሪያ ጎደቱ نما بولل الدنيا هنكمنه هريا غدچو دقبدا هريان اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة وعظمت البلاء ففرج عن أهل غزة يا رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد إخوة الإسلام أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله لأن تقوى الله هي الوسيلة العظمى لنيل مرضات الله والقرب إليه والفوز بسعادة الدنيا وكرامة الآخرة وهي بغية الصالكين وأمنية الذاكرين وهدف العابدين وزاد الصالحين وأمر الله تعالى إلى جميع الخلق أجمعين حيث يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخوة الإسلام وضيوف الرحمن المجتمعون في بيت العزيز الغفار حديثنا اليوم معكم عن اختيار صحبة الصالح عباد الله كما تعلمون إن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد فالرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحا والرفيق الفاسد يؤثر في رفيقه فسادا ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتعه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة إخوة الإسلام ونظرا لهذه الأهمية لجليس الصالح ولهذه الخطورة لجليس السيء ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية اختيار الرفقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ود يتكبراتو يا الله سبحانه وتعالى بارك بزي بتكبروا الله بوددوا بيتوست يتسبسباتو የዛሬው ርዕሳችን የምናወራበት ሹራ የምናደርግበት ርዕሳችን ስለ ጓደኝነት ነው ጥሩ ጓደኛን ስለመምረጥ ነው ጥሩ ጓደኛን መምረጥ ለህይወታችን አስፈላጊ ነው የሰው ልጅ እዚች ምድር ላይ ሲፈጠር ከሁለት ነገር ጋር ነው የተፈጠረው አንድ ነገር ውስጥ ምርጫ ያለው ነው አንድ ነገር ውስጥ ደግሞ ምርጫ የለው የሰው ልጅ እናቱን አባቱን መርጦ መወለድ ምርጫ የለው የሰው ልጅ የፈለገበት ጊዜ ላይ መመረጥ
ምርጫ የለውም። የሰው ልጅ የፈለገበት ቦታ ላይ መወለድ ምርጫ የለውም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈለገበት ቦታ ነው እንዲወለድ የሚያደርገው። ወይ አሜሪካ እንዲወለድ ያደርገዋል፣ ወይ አውሮፓ ውስጥ እንዲወለድ ያደርገዋል፣ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወለድ ያደርገዋል። የሰው ልጅ ዘሩን መርጦ አይወለድም። መምረጥ የማይችላቸው ነገሮች አሉ የሰው ልጅ ግን ሁለተኛ ነገር የተሰጠው ደግሞ እንዲመርጥ የተሰጠው ነገር አለ። እንዲመርጥ ከተሰጠው ነገር ውስጥ ጭንቅላቱን ተጠቅሞ አላህ የሰጠውን ፊክራ ተጠቅሞ አስተውሎ አስተንትኖ እንዲመርጥ የተፈቀደለት ነገር አለ። ከዛ ውስጥ ጥሩ ጓደኛን መርጦ ጥሩ ጓደኛን መያዝ የሱ ምርጫ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ምርጫ ለኛ ነው የተወው፣ አላስገደደንም። ጓደኛን በተፈጥሮ አልሰጠንም። ጓደኛን እንድንመርጥ ነው ያደረገን ማለት ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኛን እንድንመርጥ ከሚያዙ ሐዲሳቸው ውስጥ እንዲህ ብለዋል፣ አልመርኡ ዐላ ዲኒ ኸሊሊሂ ፈልየንዙር መን ዩኻሊል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ሰው ጓደኛው ያለበት እምነት ላይ ነው ያለው አሉ። ይመልከት ይምረጥ አሉ። አንድ ማንን ጓደኛ ማድረግ እንዳለበት ይምረጥ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጓደኛዬ በዲኑ ጠንካራ ከሆነ፣ ጓደኛዬ የሚገኝበት ቦታ ጥሩ ጥሩ ደጋግ ቦታ ከሆነ፣ የዕልም ቦታዎች ላይ ከሆነ፣ ጓደኛዬ የሚገኘው ሰዎች የሚወዱበት ቦታ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚወድበት ቦታ፣ መላኢካዎች የሚወዱበት ቦታ፣ ምድር ላይ ያሉ ሰዎችም የሚወዱበት ቦታ፣ ምድርም የምትወደው ቦታ ላይ ከሆነ ጓደኛውም የሆነው እንደዛው ነው። ጓደኛችን መጥፎ ቦታ የሚውል ከሆነ፣ ጓደኛችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የማይወድ ቦታ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያልመረጠው ቦታ የሚውል ከሆነ፣ መላኢካዎች የሚጠሉት ቦታ ከሆነ፣ ምድር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚጠሉት ቦታ ከሆነ ላቡዳ ለዛ ጓደኛውም ግዴታ መከተል አለበት። እዛ ነው የሚውለው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጨንቀው አንድ ሰው ጓደኛ ማድረግ ያለበትን ሰው ይምረጣል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በታሪክ ውስጥ ይነግረናል። በቁርአን ውስጥ ተርኮልን የሁለት ሰዎችን ታሪክ ይነግረናል። የዑቅባ ኢብኑ ሙዐይጥና የኡበይ ኢብኑ ከዕብን የኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ታሪክን ይነግረናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የውመል ቂያማ ላይ እጁን የሚነክስ ተጸጽቶ እጁን የሚነክስ ምን አለ እንደዚህ አይነት ጓደኛ ባላደረኩኝ ብሎ እጁን የሚነክስ አለ። ምን አለ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ባልወጣ እሱን ተከትዬ ከመጣብኝ በኋላ ጥሩ ንግግር ላኢላሃ ኢለላህ የምትለው ቃል ወደኔ ከመጣች በኋላ እሱን ተከትዬ አጣመመኝ ብሎ እጁን የሚነክስ የሚጸጸት ሰው አለ። ይሄ ታሪክ ሁለት ጓደኛ ማቾች ላይ ነው የወረደው። አንደኛው ዑቅባ ነው፣ ሁለተኛው ኡመያ ነው። ኡመያና ዑቅባ ጓደኛ ማቾች ናቸው፣ የማይለያዩ አሉ። ዑቅባ በጠቢዓው ሌላ ቦታ ሄዶ ከሀገር ወጥቶ ከመካ ወጥቶ ሲመለስ ምግብ የማዘጋጀት ሰደቃ የማድረግ ባህሪ ያለው አሉ። ይሄ ዑቅባ የምንለው ሰው እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው የሆነ መንገድ ወጥቶ ሲመለስ የሆነ ነገር ያርድና ሰደቃ ያደርጋል አሉ። ይሄ ሰው ሰደቃ አድርጎ ሁሉን ሰው ጠርቶ ያበላል። በዚህ አጋጣሚ ረሱሉንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠራቸውና ምግቡን እንዲበሉለት ፈለገ። ረሱሉ ጥሪውን አክብረው መጡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከተቀመጡ በኋላ ምግብ ካቀረቡለት በኋላ ካቀረበላቸው በኋላ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ምግብህን አልበላም ሐታ ተሽሀደ አላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነ ሙሐመድን ረሱሉላህ አሉት። ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ መሆኑን እስከምትመሰክር ድረስ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱ ውጭ የሚበለክ የሚገዙለት ርኩዕ ስጁድ የሚያደርጉለት የለም ብለህ እስክመሰክር ድረስ
የሚለመን የለም ብለህ እስተምትመሰክር ድረስ እኔ ምግብህን አልነካም ሲል ሰውየው ዑቅባ ምግቡን እንዲበሉለት ስለፈለገ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድን ረሱሉላህ አለ። ወደ እስልምና ገባ ማለት ነው። በሐቅም ባይገባ ገባ ወደ እስልምና። ከዛ ጓደኛው ኡመያ ይሰማል አሉ። ይሄን ጉዳይ ይሰማና እሱም ያኔ መንገድ ስለነበረ ከመንገድ ሲመለስ ይሄን ጉዳይ ይሰማል። ይመጣና ወደ ዑቅባ ያ ዑቅባ ከዲን ወጣ ሐላሉም እንዲያል ይሄው አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ብለሃል አይደል እንዲያለው ሲለው ላ እኔ እኮ ምግቤን እንዲበላልኝ ፈልጌ ነው የኔም ምግብ ሳይበላ ከዚህ ቤት እንዳይወጣ ስለፈለኩኝ ነው ያልኩለት እንጂ በቀልቤ አምኜ አይደለም አለው። እኔ አላምንህም ሄደህ ነቢ መሐመድ ፊት ላይ እስከምተፋ ድረስ ቅድም ያመንኩልህን ክጃለሁ እስክትለው ድረስ አላምንህም አለ። ጓደኛውን ለማስደሰት ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሄዶ ተፋባቸዋል። ይሄ ዚክር ከመጣለት በኋላ ምክር ከመጣለት በኋላ ኑር ከመጣለት በኋላ ብርሃን ከመጣለት በኋላ በጓደኛው ሰበብ አጣ። እንዲህ ነው መጥፎ ጓደኛን ስንይዝ እንደዚህ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዒባደላህ ጥሩ ጓደኛን በህይወታችን ማስገባት ይኖርብናል። ጥሩ ጓደኛ ማለት ለኛ እንደ ጥላችን ነው። ዝናብ ውስጥ ስንሄድ ጥላን እንይዛለን። በላዎች ሲወርዱብን ጓደኛ ያስፈልገናል። ጥላ የሚሆነን ጓደኛ ያስፈልገናል። ጥሩ ጓደኛ ማለት ጥላችን ነው። ልክ ዝናብ ውስጥ ጥላ እንደምንይዘው ጥሩ ጓደኛ ማለት ጋሻችን ነው። ልክ ጦር እንዳይወጋን ጦር ሜዳ ውስጥ ጋሻ እንደምንከላከለው ሁሉ መጥፎ ነገሮችን የሚከላከልልን ጋሻችን ነው ጥሩ ጓደኛ። ጥሩ ጓደኛ ማለት ጥላ ነው። ጥላ በፀሐይ ውስጥ ሄደን የምናርፍበት ጥላችን ነው ማለት ነው። ጥሩ ጓደኛ ሀብታችን ነው። ስንቸገር ሀብቱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ጥሩ ጓደኛ በአጠቃላይ ህይወታችንን የሚያሳምርልን ነው። ጥሩ ጓደኛ መጽሐፍ ነው ለኛ የምናነበው። ከሱ ላይ ጥሩ ከሆነ ከሱ ላይ እናነባለን። ጥሩን አንብበን እንጠቀማለን። ልክ መጽሐፍን አንብበን ዕውቀት እንደምንሸምተው ጓደኛችንንም አንብበነው ከሱ ላይ ዕውቀትን እንቀስማለን። ጥሩ ጓደኛ ስናጠፋ የሚመክረን ነው፣ መካሪያችን ነው፣ ብቸኛ መካሪያችን ነው። ጥሩ ጓደኛ በአጠቃላይ ስንገልጸው አራቱ የማቴማቲክስ ህጎች ይገልጹታል። ጓደኛችን ሲደመር ነው ጥሩ ነገራችንን የሚደምርልን። ጓደኛችን አባዣችን ነው፣ መጥፏችንን ቀንሶ ጥሩ ነገራችንን የሚያባዛን። ጥሩ ጓደኛ ሲካፈል ነው የሱን ጥሩ ነገር ያካፍለናል፣ ሀብቱን ያካፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ጓደኛን መምረጥ ግዴታችን ነው። ማንን ነው መምረጥ ያለብን ታዲያ? አንደኛ ዲን ያለውን ሰው ልንመርጥ ይገባል። الدين ጓደኛ ስንመርጥ ዲኑን ልናይ ይገባል፣ አቂዳውን ልናይ ይገባል። መጥፎ ጓደኛ መጥፎ ዲን ያለው መጥፎ አቂዳ ያለውን ስንከተል እሱ የሚነዛውን ቢድዓ አብረን እንነዛለን። እሱ ከበሮ ከመታ አብረን ከበሮ እንመታለን። እሱ ሌላ ነገር ካደረገ አብረን እናደርጋለን። ዲን ውስጥ ጓደኛችን የሆነ ነገር ሲጨምር እኛም አብረን እንጨምራለን። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ላ ቱሳሒብ ኢላ ሙእሚናን ሙእሚን ሰው በአላህ ያመነ ዲን ያለው ኻሊሰን በኪታብና በሐዲስ ብቻ የሚያምን ሰው ጓደኛ አድርገህ ያዛሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላ ያእኩል ጠዓመከ ኢላ ተቂይ ምግብህንም ተቂይ አላህን የሚፈራ ሰው እንጂ አይብላ ማለት ምግብም ስበላ ከተቂይ አላህን ከሚፈራ ሰው ጋር እንጂ አትብላ። ይሄን ብለዋል ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁለተኛ መምረጥ ያለብን ሰው አልዓቂል ዋፊሩል ዐቅል አቅሉ ሙሉ የሆነ ሰው፣ ሞኝ ያልሆነ ሰው። ሞኝ ሰው ይሸጣል፣ በትንሽ ብር ይለውጣል፣ ለጠላት አሳልፎ ይሰጣል። ሞኝን ጓደኛ አታድርገው። አቅሉ ሙሉ የሆነ ማስተንተን የሚችል አንተንም ሊጠቅም የሚችል ስትቸገር ሲጠብ
ሐሳብ ሲጠፋብህ ሐሳብ የሚሆንህን ሰው ጓደኛ አድርገህ ያዘው። አቅሉ ሙሉ የሆነ በትምህርት ሙሉ የሆነ በዲኑ ሙሉ የሆነን ሰው ጓደኛ አድርገህ ያዘው። ሌላኛው الصادق እውነተኛ ተናጋሪን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكونوا مع الصادقين ይላል። እናንተ ጓደኛ ከፈለጋችሁ አብራችሁ የምትሆኑትን ሰዎችን ከፈለጋችሁ እውነተኛ ሰዎችን አብራችሁ ሁኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكونوا مع الصادقين ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዛ ውሸታምን ጓደኛ ካደረከው የማይገባህን ነገር ይሰጣል፣ የማይሆንን ነገር ይሆናል እያለ ወዳልሆነ ነገር ይከተሃል። ሩቁን ያቀርብና ያሳያል፣ ቅርቡን ያርቅብሃል ማለት ነው። በጣም መጥፎ ሰው ነው። ውሸታምን ጓደኛ አታድርጉት። ሌላ ሰው الرغبة في صحبتك ላንተ እሱ አንተ ጓደኛ መሆን የምትፈልገውን ሰው እሱም ላንተ ስሜት ሊኖረው ይገባል። አንተ ስለወደድከው ብቻ ጓደኛ ሊሆን አይችልም። እሱም ያንተን ጓደኝነት መፈለግ መቻል አለበት። መጠነያ አትሁኑ፣ ፓራሳይት አትሁኑ። የማይፈልጋችሁን ሰው ለሱ ጓደኛ መሆን እንድትሆኑ የማይፈልጋችሁን ሰው ጓደኛ መሆን መክሰር ነው። ከሱ የምትፈልጉትን ነገር አታገኙ። ሌላኛው ጓደኛ ማድረግ ያለባችሁ ሰው ሁስኑል ኹሉቁ የሱ አመሉ ባህሪው ጥሩ የሆነን ሰው ጓደኛ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ። ሌላው ወደ ዱንያ ብዙም የማይፈጋ ዱንያን ዙህድ ያለው ለዱንያ ብዙም ሐሳብ ያሌለው ሰው ማለት ይሄን ሰው ጓደኛ አድርጋችሁ ልትይዙ ይገባል። هذا وبالله التوفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخوة الإسلام كبجمتوتا جلتمتوتا كسموتا ربي بك رب سبحانه وتعالى فلته من رب سبحانه وتعالى فلته كانت ساعة كبجمتو كان كيستي ولتك أممتن كلين كيسن إن شاء الله تامسك أنك ويا حتى هريا واي هرياتي والقبت هريا غاري فلتشو علم نما جرو دنيا كان كيس ويتجراتو وعلمان أممه توكو وان فلتشو دندو tokko ammoo waan filachuu hin dandeen wanni inni filachuu hin dandeen haadhaa fi abbaa isaa filachuu hin danda'u filatee irraa dhalachuu hin danda'u ammallee saba isaallee filachuu hin danda'u biyya inni itti dhalatullee filachuu hin danda'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala filannoo kana ufii fudhate bakka fedhetti nama uuma. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala abbaa fedhe irraa nama uuma. osoo ilmi namaa haadhaaf abbaa isaa ka filatu tahe haadhaaf abbaa durummaa qabanirraa qabeenya qabanirraa malee dhalachuun barbaadu. osoo bakka itti dhalannu rabbiin filannoo kenna godhe Ameerikaa malee biyya durummaadhaan beekamtutti malee silaa dhalachuu hin fedhu namuu. kanaaf kuni filannoo kenna keessa hin jiru. filannoo kenna keessa wanni jiru ammoo hiriyyaa gaarii filachuun filannoo kenna. rabbiin subhaanahu wa ta'ala filannoo kana nuuf dhiisee jira. akka filannuuf nuuf dhiisee jira. Rasulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana ja'an filannoo akka qabnu nutti mul'isuudhaaf almar'u alaa diini khaliilihi falyanzur man yukhaalilu ja'a Rasulli Rabbii. namni tokko diinama hiriyyaa isaarra amantama hiriyyaa isaarra jiraa ja'an yoo hiriyyaan isaa amantaa ka jajjabeessu ta'e yoo hiriyyaan isaa amantaa gajjabeessee ka qabatu yoo ta'e innis amantaa isaa ni jabeeffata jecha. yoo hiriyyaan isaa amantaa isaa irratti laafaa ta'e nama dadhabaa yoo ta'e innis nama dadhabaa laafaa ta'a jechuudha. kanaaf haafilatuu ja'an Rasulli Rabbi nama hiriyyaa ta'uuf haafilatuu ja'an tokkoon keessan. kanaaf hiriyyaa filachuun dirqama jecha. Rasulli Rabbi waa'ee hiriyyaa ilaalchisanii bifa lamaan fakkeenya nuu kennan. tokko kashittoo baatee deemu hiriyyaa gaariidha.
hiriyaa gaariin suni yookaan irraa bitatta amala isaa gaarii san amala isaa bareedaa san irraa bitatta irraa fudhatta yookaan ammoo isuma wajjinuu hiriyaa ta'uu keetiin waan gaarii argatta nama birattis fudhatama argatta jecha hiriyaan badaan ammoo kanaafi khilkhiil akka nama buufaa afuufuuti yookaan akka nama tumtuu sibiilaati jecha tumtuu sibiilaa bira yoo teette yookaan uffata keetu si jalaa xuraa yookaan ibidda saniin gubata jecha yookaan ammoo foolii badaa fuuteet dhukkubsatta hiriyaa badaa bira taa'uun akkasi hiriyaa badaa bira yoo teettu isarraa waan badaa fuuteet jiruun keessi bada jecha kanaaf hiriyaa filachuun diinaa kenna keessatti baay'ee barbaachisaadha hiriyaa gaariin xilaa kee yeroo roobaati akkuma rooba tikfachuudhaaf xilaa qabattu balaa adda addaa irraa tikfachuudhaaf illee hiriyaa gaarii qabatta jecha hiriyaan gaariin xilaadha jecha hiriyaa gaariin gaachana yeroo lolaati gaachana siif ta'a akkuma gaachanni yeroo lolaa akka xiyyi nuun seenne gaachana nuuf ta'u nurraa dhoogu nama hamaa fi badaan nu deemu hiriyaan kun nurraa dhoogga jecha hiriyaan gaariin gaaddisa yeroo aduuti gaaddisa yeroo aduuti aduu keessa namni aduu wayita itti baay'atee jiru gaaddisa barbaada akkuma balaa yoo nama baay'atu yookaan ammootu yoo nama barbaaddu hiriyaa gaarii qabaachuu qabda jecha gaaddisa siif ta'a hiriyaan gaariin mi'eessaa jiruu keetiiti jiruun kee ka mi'aawu hiriyaa gaariidhaan mi'aaya jecha hiriyaan gaarii walumaa galatti kitaaba keeti kitaaba akkuma dubbistee irraa fayyadamtu hiriyaallee dubbistee amala isaa irraa fudhatta kitaaba lafarra deemu jechaadha hiriyaan kee yoo inni badaa ta'e kitaabuma badaa irraa dubbistee fayyadamta jecha yoo inni nama gaarii ta'e akkasuma irraa dubbisteet gaarummaa isaa fudhatta jecha hiriyaan gaariin gorsaa kee yeroo ati balleessiteeti yeroo ati balleessite si gorsa jecha karaa badaa irraa si deebisa hiriyaan gaariin akkasi hiriyaan gaariin mastaawotii keeti ati isa keessatti uf laalta yoo inni gaarii ta'e atis gaariidha kanaaf mastaawotii keeti jecha walumaa galatti namni nuti hiriyaa goonee qabachuu qabnu tokkoffaan nama amantaa gaarii qabu nama aqiidaa gaarii qabu aqiidaa ahlus sunnaa wal jamaa irra nama jiru jecha kanaan ala hin filatina nama aqiidaa ahlus sunnaa wal jamaa irra jiru kana jecha rasuulli rabbi akkana jedhan laa tusaahib illaa mu'minan nama mu'mina nama rabbii sodaatu malee saahiban godhatiin jedhan rasuulli rabbi walaa yaakul ta'aamaka illaa taqiy nyaata keellee hin nyaatin nama sodaa rabbii qabu malee kuni hazrii guddaadha jecha rasuulli rabbii gorsa guddaa nuu kennu jiran lammaffaan nama aqlii guutuu qabu nama beekumsaan fagaate nama beekumsa diinaallee qabu hiriyaa godhadhu akhi nama gowwaa hiriyaa godhannaan gowwaan si gurgurata maallaquma xiqqoon shawwadamee si gurgurata kanaaf gowwaa hiriyaan godhatin nama aqlii guutuu qabu yoo ati rakkattee yaanni si bu'ee si dukkanaayee gara deemtu dhabdellee hiriyaa kana bira dhuftee fala irraa barbaadatta nama aqlii guutuu qabu biratti dhufteet fala irraa barbaadatta jecha kanaaf kana maleellee saahiban godhatin sadaffaa irratti as-saadiq nama dhugaa dubbatu kijibaa hiriyaan godhatin kasi sobu hiriyaan godhatin kasi sobu namni nama sobu waan fagaateellee si dhiheesseet qilee si galcha jecha waan siif hin taane keeti je'eet qilee si galcha nama gaarii nama dhugaa dubbatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala wakunuu ma'a as-saadiqiin jedha warra dhugaa dubbatu wajjin taha nama wajjin teettan yoo barbaaddan nama dhugaa dubbatu wajjin nama dhugaaf du'u wajjin ta'a jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala lammaffaan الراغب في صحفتك نما صحبتك نما هريوما كيتتي هريوما كي برباد أكما أتي هريوما إسا برباد إن الله هريوما كي بربادو كم نما هريوما كي برباد نوجن هريان تهم سنفيد وانته يرو رقوف براد أبدا وانته كنس هريا قدتشون قبد نمني أتي هريا قدتشو قبد حسن الخلق نما عمل لسا بريدا أدم نساء بريدا يودبت كبريد يوديم كبريد وان برين وان غارين كيراملت كان هريا غددو نما بولل دنيا هنكم
أما اللي نمني هريا قدتو نما بولا الدنيا هنكمني هريا قدتشو دكبدا هريان جروك كيستي نما بكسبو وانتف هريا غاري قدتشو دكبدا هذا ألا صلوا وسلموا على نبيكم الكريم صلاة وسلاما تكون لكم سببا عظيما في جلاء الحموم والأكدار وفي كثرة الرزق المدرار ونيل رحمة العزيز الغفار وسببا في النجاة من النار وسعادة هذه الدار وتلك الدار ورضا العزيز الغفار ورضا حبيب الأكرم سيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار وعدد الأحجار والتراب والغبار وعلينا معهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلوب سليمة اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين وجندك الموحدين اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات ويا مفرج الكروبات اجعل لغزة وأهلها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وكن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين وكن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة وعظمت البلاء ففرج عن أهل غزة يا رب العالمين ففرج عن أهل غزة يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل تروق الدنيا سلام امرتنا تروق الدنيا ممرت له وتاجن أسفل لاجينه علمنا ما جرو دنيا كان كيس ويتجراتو وان لمان أمامه توكو وان فيلتشو دندو توكو أمو وان فيلتشو هندندين هريان غارين قادسة يرو أدوتي قادسة يرو أدوتي أدو كيس نمني أدو ويتتبايته جو قادسة برباد أما اللي نمني هريا قدتو نما بولا الدنيا هنكمني هريا قدتشو ركبدا هريان اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة وعظمت البلاء ففرج عن أهل غزة يا رب العالمين